Remember Chapter 3 Dustin Point of View In Chungzol lama omin Cindy ti eron lo la chawbe lawa Biar le eitur om nuala Ufara laring vak lawa playin bawra kanwang bok nen Ha dam song song mai Ray vak lawa Cindy ti pon lo chawa Mi po en vele ngam deuh to e Henu he ka du ni ta berin ka siya Ka ngay tuwa na lo in Kanin ton nu chang khan Fiana po ka ngay tuwa man mew lawa ni Kain tiam lau ralin ani pon min Hlimpuii ngay ka ring ani Chua ta puan pa in kan chuk hom deuh tala Games ka khela Truth or dare te adang po enging he ka shito lau Nuam kan tilamin kan limtlang nom lebo Ka ti pa in dezin beer chu Cindy pe ya Maselu lau ting Robert in huay na matsuka Ray lau te ya album ni om tak Lian fe may panni le Ate patum kengin na lau le te ya Kan en may maya Alian pakhat Alui melzo ka chuan Cindy nu le pati thala ka tambara Atop lama anno sen lai vel thala ka lau ombok Kan en zela Cindy chu du om tir te reu lutuk Achum biang rewa Somte chuan en vungin Di Itet la ya ni chum sia Nga tinge iwain pa inat sa ve Ati Cindy chu nui deu se ya Nia ka si sel to lau lutuka Oy idu om til tel reu lutuk Ti pa yan Daisy chuan Cindy thalak pakhat hi lau lek wa a Kan han ena adik chia Achum biang a lukhum parte khumin Korfwal par hi ha a Anumal chunga nui chunga achula yani Adu om tak tak ani Anui mel moy tak po langay reng Tuna pola du omalom ti pa ina u chuan na piaya arak na samay Rumzat ya na u mela Abyang tuay niya niya pa hiyan Aw mama chu ti khamin piay vak zela ana theilu tuk Ti taw o lek lek hiyan na tiya Ni e imol theilu tuk Ti in somte na lau benga Robert te ero nui may Kati palom naw te duat ti in Cindy biya nga chuk zeo Album te mi hau po chu Antet lai thalak deuh vek thawani Thalak an war ve le ni mel Album lian pakhatiro ka chu athar mel dewa Kan han kewa Rin ang ngay na lau thar lam ve te deuh An unawan lak dun na te niya Anin ngay na ti siyat ring Kan han kew zela Cindy thalak pakhatalaw oma Somte bok chuan Di ente hei isam say na Ti in Cindy lama hera Cindy chuan lau la in nui sen pa in Oy kumsom paruk ka pian cham khani hi Ti in Daisy lama her velea Samsay kay in me zok day ni ka Kavan lom ma sen in omlutuka Baka ti sen na he ve bok nin Kakat pa day lom Alaw ti ve naw nawa Thalak chu ka en vea Somte ka na soy swal hau law In me tak kani Atoy po hi ay in me lutuk thaw Mase asay chu in me ma zokani Robert the phone na rideu tlang-tlanga Ala a anu ten ni mel Anin biak zo chuan Anu te chu van wal thak takin longtlai lama azan la la Anu chanu pasal thina an kalangay thule An driver in anu te mamo lo lam tur thu soya Cindy chu bungra vel sam sak turin na shila Ani po bumatin in nuay lama chuka Daisy le somte nan zui bok Keiro Robert nen anvenga pangpar vel zwar chente ina kan kalthunga Dar kwa la rilaw dewa an law lamulaw hlaw Mithi pangpar tur lein kan hole chuan an driver po law thleng be che a Cindy te po bek lian lutuk law khai nan law inzui thlanak na Revak lawa an driver po chu liam zui vele ngal mai Daisy in abier in lai min ti buaka ka thom no a buak mewa wangin in thlak ka ngaya Daisy chuan na in thiam lau thu soi mol mai Ain thlashun mel bok nen ka khongai ang reng Kipo kanin lama in thlak turin ka pheya Kanin kot ka thlen chuan Cindy le Daisy lau in phur pheya Ka zon an lau ding Dustin ka ti pat lutuk kanya o Siom ti mel sa thiana ti Poilaw a haw lutuk khongin kaldon reng renga Ka hoto mayang Cindy yan rea ka min som na saviawa Mase ka nutay tinu fan lau zina min ngay ve bok siya Cho ka e chuak to bok nen ka rea pui lau mayang Ani chu ani mutui le Katia Ole nang po le
ti in atlan chuak ngal ke po in chung lama lutin ka in bal ta lo wa ka in bal zo ka valet le chuan Cindy po lo le to ni mel scooty alo om le wang to in chung lam po kan om ringin ka chautlang hala an ho to nge muni alo re thuap mai ma se ka han chautleng ta thawa in chunga pi puwa chuan Cindy hi ama te in alo chuwa dimte in ka vapan pheya abul ka thlen chuan alo phude usu oi min ti phuchang lu tu ingai to bing lu tu ka lo ka ri poi she lo ni kha nui chungin ka ti su min nui let varin ani mo ka lo she lo reng she tup nang thilingai to ana salu tu ka ni kha a thein ya ka tia alo nui deu hak hak ngai to ana sat vak po ka she lo chu vela ti in ta son dewa ka chu thlave mai bok khonge ka u te mo alo ti deu ha ka she lo ka thlenin an lo om to lova aroma anom ni in ka sha ti boy ka du lova min eni na nui deu sa ya ka chang ani he nu hi ka du a moi ke ena ka zep lo han fo wang ka chak ka mi chu rang te bin ka la son ani lo chuan ka in sum zo lawang ti ka hlawani chan om lawin ka nui deu hak ringota I mo ni chinai soi kha eng chu mo eng ma thleng lo ti kha a kan mo dun lo iti na ti ro ka ena kamita min lo en kal mai azam ve le in ka sha mudun lo a thode haka anui le varvara kavan lom vak su chu ai thil poi zo ki thlen mai thein ya rang se thian mi ron en ngala kalau mel ve karbok enge ka ti a shelo zok la no mi ti zokang mi chil mai la ka she du lom ai ngen tak te min ngen ta ka chuan ka shil tang nge ama le ma te in how thul ka van du reu mai tak ka ti pal o a haulut tuk a thleng vek to lom ka at wang vek ishat lo a chazok ka ti kha ti in kan wi le su e chuan ka lomi o lom thu po ka la shil man si lo chia enga chuan mo khamia min boy pui wang le I ina min ria tir wang khan mo le lom thu soi ngai lo ti dei la isam khatan to su ti paina sam ka ena ama ka en leya ngati mo asei khanal ba ka I in me ani mo ko van lom min nui le sen sina ni e ti chong kan ti ve taringa Robert te po rei lo te ya lo le tin rei lo te kan ti nu in Cindy chona room lama min chuk sana Cindy point of view chutia Dustin anen kan hanin kom chu karin angkhani me lo a felin ti puyan wa ma abula oma ha dam thak tak set karuma lutin kain phi faya dressing table ma a thu in kasam ka khuya Dustin akhan samse ke in me thu so yem ni kha asui nge yalom ke ma yan soi thiam thei lo hlim na hi omle veng zel kan mishing a zunem niang e kavan zak lau tak a chadon lau tlat kan mu ma kange ka khoma le thlat pin Daisy ne kan in good night sweet dreams nuwa kamai mi ching re ya ko pui ri dur ya chon chang tokin ka chang hara ra sur kavan lau tak kanuten la om lau zui kami toy parol le nga ringot to ka lau ve em mani ko pui ri hi kol phele check la ti vela hi chuan kanute bula ka in son dai zelani kha tuna eron om si lo khudar darin ka thawa kongkhar lam panin khopui la ridur tura akha to kin che ka tla eng le choi chin mama room lam kapana alawin kal aw pa in ka chum bura ka chapur to alo hong har boxi ka aw le a alo la hong chuang lo khopui rik le dur ralin a eng so ka kare na thim ngal mya kare nan thim le phei chu ara khian kara ka ni ringot to ka chum le vaka a topa alawin hong chapur chungin ka kwa bethlop khopuyan rilia ka kwa nget sot mase ka kwa me khi ma ni me lawin ka sha zoi ma a hoi chuakin ka dak chawa ma ni ozong lo kol phele zeu china chuan kami kwa chu ka mu chiang ngang mai
tudang ni lovin Dusty na ngay yani maktize tak en lights one ring mang kheng hian khopui rilia angai te in call phele check eng zoi zoi na chun zom le ngala aw thatin kapom le choi choya a oma ka mai pumin net takin ka wana a khotar tar bok ani pon ka lau zia sha ning yang nget zetin min kwa let ve boka chutia ami kwa na wang ringot po chuan ka thamwang song song theinia chutia reife in kwa chia la kan din nu chuan enge kan ngai tu ani karen lo om le a chuan har chuakin ka in la sang wata oh my god ka thil mu zet chu karen enga chuan Dusty na kor halawading pian moi lutuk mai a six pack lang chak mai chu ka muta mai amala chu ding reng ringota in thiam lo le nu no in ka mit kan hup chale vela ka kut kara tang chuan kala en ru sham nia en lo phalchi ni hek lo keilo ponan ti ve thawang chu ta khu deuh khara keila lo en lak lo lutuk phusukin ka in herwa hey min en chak em khalo hoi mai mai ro nui pat patin ngei om deuh hian atia ka mui ka pet soi zo ivan zak lo ka ti tu nge ka en chak che ti ka van du lo mai mai tak ka chong ba na salutuk mit la che pin min en zo che kha i zak lo i law via mi a ra sur hi chan ka tum lai takin ra sur ti chu lo om lo e inep lutuk te fet chuan nep min ti khang langa tu nge ka hlau ti ka hlau teu lo mai alam hoi pa hyang ka tia adin ngai na la ding renga chiang setin min en bok tak zet mo phiang sin hian ngi om lutuk mai tak sete ti pain kan dak fa a sindi lal mon omi milu lul ka ni hi okay chu ti chu irum lama vale to latiro mutha chul ka du tlat ti pa in akikor ipte zen paina lo kun nyama ave nui le sak oi acha ti bakhi chu soitur ka thinlung reru engkim hian a shelo mase ka van she si em keima boka mutle chu ma se kal to la ti pain kong khar la ma thle sewa soipo ka soizo ma in ngei om lu tuk tak mai se tan son ni om takani ti the nei hek lo rum se tamil pa in zoi muang in kong khar lam ka pana kong khar lok na ka chel rwalin mutui a imonga ni chu ner song in kong khar lok na chu ka heri thaka ka pen chuak ngal mishing swa lu tuk chim om si ka fa han beng chak tak Dusty in point of view kan nui moi chu chuak nak naka kan nui van ti zareu tak han fiam kwal chak om tok le khiana lul rewa to mai la tum hau lo zui mase ka du na ti zwal tu ni thunga kala du zwa zel po karing ani angai te in khopui related tu ra kare na thim le ngal mya me chi au thom ka she zui ngal sata kanui su a hlau lo thu khana chan ve na satte reng nin kong khar lo ka rik rap rwalin sindi mela lo lang zui sata atla bar zia mela lang reng kong khar bula chona ding teu maya chapal pole lam cha bun a khurdar tarin kisha khumbula puan chu la in ka sintira ka thutira ka nuya ti zatlata kai sum viau na in ka nui chuak ta nge room zetin mende pur hian min ena hey nui su o okay ti pal voile khata enge moni hi puak dura alaw lu tuk cha min ban rok roka ka beng bula tak mai chonan out tak maya ka benga chet chelani o atok amoi hu pain ka tia ka phone light ka ona zoi muangin ka kut ka latha tipal tisipin noilama mil ngala ka bani ro wan ngit ngang mai engele puak dur kha atile sapa inchung vel en kwal pup pa chuan inverter lamani mel na current hi ma kamu theilo sin atinya ni a khongai thla khian kanui suka minwan tin nui jing mal tak em ami zelu lul le du om lu tu khian ole ani chuan eng kan zona ngai ni chu arum lama kalin a phone kan la a in noi lama phone light rin chanin kan in zui thla det deta kabana nget takin na chel bet rana
kal chak thei ni hek lo le Hlimpuii le ko la phet wali na phule zok zok thin wa nei thlak takin emergency light le mombati tle ma zong kan hmu hlawa in chung lama kan chho le ta a uru ma bok in zui lut le in light te chu kan ti enga khonge ma ma hi somte nu te nom bik lova awa ompui ani kha aner le deuh sok apun deuh no no a kalau lo khai ti sia ama en ralin katia min lo mel ve wat ma sen hnuai lam mel le ngal da in a tho hoka I dik tak chuan ka hlau lu tuk zok ole mu toro naktu kai chaw lu tuk palang I u khuma hian mula ke chu khum te zo ka hian kamu mayang katia puan thwa te lak belin kan muta a Cindy point of view he mishing pa mi zia te ship chule lelama vantir ko ang mai ania lelama se tan son ni oma moi khopin a ngei om le a sha thia ma har ma se mi swal tak chun ni lawang abula ka om hian ka thlamwang song song chin dar som pani pel choka rapo han le deuh to ma se la tla sep sep thung Hlimpuii ri ero om mang to lova ma se ko le ro akha to kin a phele zeu chin anu te ka van ngai mai mai tak aw ma mala hi molu tuk mai achak lo teng chu o ana min kal sani na bial nu om pui thai ma se ka bula dastin om thunga lom lawa min nui tir tu chu awan ni chang tak amut na lam ka ena aku chu chal zona khamin azang thal zong in alo muwa kore ro la ha chuang lo ni chin lo ka kanom dan ka ngai tu a engti wa ni lo ma se ka tan chuan van ram te nawani ka thil ngai to wang chuan ka lai le vel in lu khupin ka mai mi ching tari ai ria ya Dustin point of view me chi au tho ma bok ka har le zok mai ka lo mu hil man chu ni in ka meng chu Cindy hi lo tlan phein min lo bo de rok rok ka o ma be ngal thlop mai ka lung phurang lu tuk chu sha ang ti ka hlau hle bok icha em ngatinge ka hlau lu tuk Hlimpuii ren sa sia a o khur hial mai ole a traffic lau su ka om hi tin ka thu chuak ve ya ro e ro tlak chun zom to lem lo ani pon in thiam lo mel zetin ka ti pal ka vale to nge anui saka a in hera kal tur chu abana lo chelin alo hoilet fata makti mel sathian min en idu chuan ni lo mu ve thiania I hlau veu chuan angai lo I chiang mo Hlimpuii te rile in check te ma se lungai su I chunga engma ka tilawang ka tiama che angoi wang wanga in tiam cha mo engei ngam bo chala tiame bo chela ve min ring ro tiang thil ti du ni la mana kan inei ria jang khan ka ti thei reng alom ka du chuan ka tilia Cindy point of view ka chunga engma ti lo tur thu in tiama mak dewin ka ring tlat ba ka asoi kha dik reng bok zak tak chungin bula chuan ama po si thangam lawin kamuwa anuam bok si ka zak deuh bok sia nuam si shiom si ni ringot sai sirin kamu meng kara ani ero engtin nge om ka shi hau lo chet po ka che thangam mya lo rinang nge in rei lo te a ro malian pui pui na tlale fuap fuapa akazin te hau pon an lo troi om chale atla tam tel tel la lau na bok ma se kabula om ve ring awang chuan tle min ka thlamwang deu lom thu ka shil le nge yanga yani Hlimpuii chu ring mang khe nge nan rile ta dura eng fwa in a ridot chek chuan khoilai nge enge muni chu adeng chele ngei don ani hi ka au chata rin lo lu tukin ka konga min ko in alama ama si che tin min pot nai shoka ka van phu chiang tak chet mai ngai na po ka shelo ma se har chuak batin ka tal deuh la ya ka beng bula tholum ham hamin tikhanum ro engma thling lawang aron ti sap ka mur wai wai theinia atak salung nom tak te chu ka feel vong vong ka ti ve sak amoi chuan ka ngong chu voi khatalong nul thua ka phude usok ma se chun zom lem lo aban le lam min kham tirin
le lamin min kwa buka zakveu ma ila avan nuam kher si em atlazar nuaya thamwang takamut ka chak zia han zaklo hian oi ka ani hi anupui tur ni tina hetianga thlazar nuaya lazal cha tur hi ka thik lok avan van nei don tak em muhil makang zinga kamai ni engin ron chunta ka chuan zoi muangin ka hara kavan mutuit mai tak em kabula tui takamu hila thosak sak chuan ni zan thil thleng min sha chwatir le a zoi muangin ti har hlau takin alama kain leta amel chu nai taka ka thlira a tha chianga lom thlirni na har thlotani ngatinge he mishing laka hian kalwang liam em le mi pa tu ma hi ka dule thei po ko in ring to lo khania ka ngai to na ka komel mel lai chuan kabula mu chu che deu shut ka har chuak chiang hle a har lo hlau thom dim takin ka thau chem ma khumbula chuan ka chapal khing khat cha lo om kan zong nya la ka mu chak lo mama khumbula study table noi ka bia ka thau chuak tur kala in tau chol mai a chang thaboka ana vet le khoya tak omang mo ni tak ka lo lo ta chapal king khat chawin ka tlan chuak take ka lo thei ngil le man to khumbula chuan dingin ke en le wangwanga alamut tui mel hle a nuivur furin kalome katisap inherin ka chuak zuita a jingda ruk le chanve cha chani ka room lam kapana ka khumvel samin parda ka honga balcony a chuakin jing boruak nuam tak chu am takin ka hipa anuamani lawviang ma ila zana ro tuina satakin atla a atuk zinga chumdum om hau lavani eng moi tak vanzola an lang eng right mai hi chu anal bik ka tingoi ngoi kan in le che vela kan pangpar khoi chu kan en kwa leya lunghin van dum ngoi tak awma ma hi van chak don lo ruwa em lo ho te se afarnu nei chun kalsanin abialnu bula kalvela afarnu hi enge kani ka mu tir don alom Dustin point of view Cindy chwa vela mingin kepo kalom katisu ni zanzan khwa in kabula muni kha avun nem nel thepte apian fu zet le amelte diktak chong ka it lo po anilo ka suang to ave fo chinani khuma chinga thau chhuakin tukver lam kapana tukver pon lama tlang pong le in tlem lang theite chu ka thlira avan moi tak chuta amoina tizwal turin veilam ka hoi phei chu Cindy chu arum balcony a khwa chuanin nuivar varina loading vea min mu la takin parda ka pot pheile dewa ka phone la chuakin ka met tamol mola kala nem ve via wang chu room kong khar in hong ria ka hoile ta nuivar farin roba ta lo luta sofa a thutlan nokin imu theimo theima mani achat na sachu Cindy so hartongim le kalau ti fata min han en he hoa ma seri lo te a in siam rem le maya tuk chuan e ve ngal dai la point ti lo te chuan ka du aya kan chan ran chu hetiang hian tu ma kan nel ma in tlang nel takin ko om ngai me lo kan Cindy zun wange he in hi ka ngai na ve shim ni ang engpo ni theyang chu ni e Cindy wang chu ni te me mai ma se engkim wang ti ila adik so kang an chung kwa an felin kanu tenen pon in po ema mi an titlang nel thiamin kalakan in hong mai boxia Robert te pon na unaw pa ang deuh tho hialin min ena min du sak bok nen chuwang chuang ke pon ka ngai na in an bula om nuam ka ti ni Robert te in ti fine nuwa in hnuai lama kanin zui thla a dar sari le chen ve pel to Cindy chu kitchen lama omani nge yang azai ri rat rata kan valu phei chuan coffee lo sam me ka kan thom sha in alo nui ver vera indu ve em alo ti ver kalu lo bu mutin dining table a chuan kan chua a u chu mel po mel du lo Robert la chuan na bia a anin alo ngai sak der si lo
Robert te chuan thil omzia ka shat le shat lo amit mengin min zota keila chuan kalu ka thin khum zel si naute I thinari mami zoi muangin a u ena Robert la ina lo nui tlon titi chuta Cindy chan na chu ehe nang chu zanlaya afarnu nei chun the ngila abial no bulakal dai khai ni mo alo te heu mai Robert te maktilu tuk chuan ka hau hian ena Cindy la thu tak ro pui kati palu tuk naw min lo ko la achung te nombok si lawa man mo to king king khal chuak ta ni kha poilo ti paina kal dai tuk chuan po ei lo Robert ne kan eya ain thiam lo thu soya anaw chu ngai tua mel le unaw in ngei le in mangai tak chun ni ve an unaw ka mu hian unaw nei ka chak zwal sawani ke chu unaw nei lowin ma ni tlong kania unaw hanin koma kalhau dial ka mu te hian ka chak ve thei le ni Cindy point of view ka u in thiam lo mel lu tuk chu ka khongai angreng lu tuk mase ka sha tir do na lom anaw hi milu lul ka ni ti hi ka ti tau khum hlek chuan a boy thei em anaw nei chun kha kanim miawani ni zana kanom dan kha asoi lawani mel engman soi ri lo tlat mase kadu dan takani asha chwa min chai lenga ka ngai to pe lo zo mase kan mishinga ngei oma chuak le tatlat min en pa anui mel pa lu tu ka min nui deu suk pa hian ka ban chung vanam ve o ti pa in aban ka khamna lam kha an khoi vela ka va mel le kok chin alo nui du lek chau akha tok chwana ti le china ka ula ina chana lo zot ve chena asoi ka law lu tuk chu ka thodep de pa asoi chuak ta big em lave ami zengei om ba se mi hi plat sini hi hun chu kal ngai na kal ve beu zela Dustin po ka unen in kom chotin alo kal ni tina kan ina om tam zok ma kanin nel pa ngai ve to hlea ma se abula pa ngai tak ka om theinan kain sangmar na sa theile ka chaw thei hialani kar khataliama kanu te pon lo hoa kar khat laya chanu kha anhan om pui ve ni keipon kanu chanu hi chu ka shevea nu fel takani a pasal nen khan an lim dun ve te lul nin kalai nat ngai mai mama po kalati tau khuma ma se atir ang em kha chuan ani to lo thinrim ka tumpon alaka kalom tlat achan chu in shat mai karing ni tin min thlema thil min le saka ka u hi ka u ni lawang ti ka hlau chin hanin nyal ve rak rakin in ti boy ve shep chin ma ila ani anga min mangai tu u naw ka nei le to po karing lo zanja kan eidona kanunen kan siam me ka mama le apa ero an thu fel der to ka thu fel ve cha cho ka bar cha tia mama chuan nu naw hian mo Dustin so stara nui thu hian atia ka chu ei chu ka phu chuak chelani room zeta melin ka fian pui kan lai chuan na chi pa ka khong fok mai a chen chok choka anna ti paina lu twai vut fut icho kalau timu kanu chuan oi mama anaviawem alau ti thuai boite ngati ngei wak tak mai kapa chuan shil hai sa thiana tia chu ei bo rak reng alang lo nge do ta soini nakina phei chuang kala vut thlut to pang katile lak lak azia lo e mai mama nang po naute thin rim zong in fiam lo tur boite po me cheinia kudram lu tuk lo tur atile dap dap cho chu kan eita a zana Dustin alo lenga ka uru man oma keiro ka room balcony a bok thlifim dong pa in ka chumai maya he pa hi ka mu zin pau le a thatu tu mai le ngala in thiar film fat angai ani chapter 3 kalau dale vatang